Mbahaye ikaze kuri Rwanda Top TV. Birumvikana ni mu masaha yo mu gitondo, tugiye kuba twagenda turebera hamwe aya makuru n'ubundi yongeye kugenda aramuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, avuga yuko ahangaha muri Burasirazuba bwa Kongo n'ubundi tugenda twibanda, hakomeje kugenda humvikana urugamba rutoroshye, urugamba rukomeye cyane kugeza magingo aya ngaya. Uvira yongeye kugenda yisanga mu mazi abira, iyi teritwari ya Uvira yongeye kugenda yubakamo imirwano ikomeye cyane, imirwano ihambaye yongeye kugenda isakiranya impande zombi ku ruhande rwa coalition rurwana kuri leta ya Kinshasa cyangwa se bafatanyije n'ingabo za FARDC ndetse n'abarwanyi bandi bagiye batandukanye bagiye baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye. Ni na M23 kandi nayo ikomeje kugenda ihangana yivuye inyuma, ikomeje kugenda irasana mu buryo bukomeye cyane ifatanyije na twirwaneho n'ubundi muri rusange. Uru rugamba rurimo ruragenda rwumvikana ahangaha muri Uvira, tugiye kuba twagenda narwo tururebaho, turebera hamwe ibikomeje kugenda abiruranga, dore yuko rwongeye kugenda ruhindura isura, ibintu byongeye kugenda bishyuha byatokomeye mu buryo bukomeye cyane. Tubyerekeze kandi muri teritwari ya Minembwe naho turebe buryo ki ibintu byifashemo, uburyo biki ibintu bihagazemo kugeza magingo ngaya, dore yuko imirwano, urugamba rw'imberenge, Kivumbi na Jasho, umwoto kuri njyanja bikomeje kugenda bihinduka uko bwije nuko bukeye. Mu kuvuga ngo mu gitondo cy'uyu munsi hongeye kugenda hagaragara zimwe mu ngabo zirimo zirongera kugenda zideployingwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, n'ubundi bivuga yuko zishobora kuba zirimo ziragenda zisatira n'ubundi kuba zakongera kugenda zikozanyaho mu kanya gato karibuze kwa kagenda kaza, nabyo turibuze kuba twagenda tubisesengura tubive muzingo. Turi bwerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru, turebere hamwe teritwari ya Minembwe, turebere hamwe agace ka Nyabyondo, tujye muri za Kicanga turebe buryo ki ibintu bimezemo, turebe ese abarwanyi bo ku ruhande rwa M23 n'uhe mwuka barimo barahumeka, dore yuko bakomeje kugenda batakwa ndetse banibasirwa n'izi ngabo zo ku ruhande rwa FARDC Wazalendo mu bitero bigiye bitandukanye, n'ubundi birimo biragenda byumvikana ahangaha muri izi axe za Masisi, n'ubundi muri rusange mu Rubaya naho ni hamwe mu gace kugeza magingo ngaya harimo aragenda humvikana kurasana mu buryo butoroshye habe na gatoya. Turibuze kwa nabyo twabiva imuzi n'umuzingo, dore ko bivugwa ko hari bamwe mu bafande abakomeye cyane baje kugenda baraswa ku ruhande rwa Wazalendo n'ubundi muri izi nce za Rubaya. Ese ni bande? Nyamuneka icyo usabwa we ni ugutega amatwi ukumva iyi mirupo. Turi bwerekeze mu mujyi wa Goma, tuvuge ko imyigaragambyo ihambaye cyane yaje kugenda ihumvikana. Ni imyigaragambyo bivugwa yuko yaje kugenda yibasira n'ubundi ngabo zo ku ruhande rwa M23, aho bagiye n'ubundi baterwa amabuye mu buryo bukomeye cyane na bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza ahangaha n'ubundi muri uyu mujyi wa Goma. Ese byaje kuba byaterwa n'iki? Izi ngabo za M23 bivugwa ko zikomeje kugenda zibungabunga uyu mujyi wa Goma, byaje kugenda gute kugira ngo zibe zakwibasirwa ndetse zinaterwe amabuye mu buryo bukomeye cyane n'aba banyeshuri cyangwa se uru rubyiruko rwibasiye aba barwanyi bo ku ruhande rwa M23 muri uyu mujyi wa Goma n'ubundi muri rusange. Nyamuneka ahangaha wisanze ni kuri Rwanda Top TV, na hambere tugenda tukugezaho amakuru ari update muri Burasirazuba bwa Kongo ndetse na Afurika y'Uburasirazuba bwo hagati n'aka karere n'ubundi kiyaga bigari muri rusange, twibanda ndetse tunitsa ku mutekano, politike na diplomasi muri rusange. Munyemerere twanzikire aya makuru yacu ahangaha muri aka karere n'ubundi k'Uburasirazuba bwa Kongo, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Twanzikire muri Uvira, bivuga yuko nyuma ya bamwe mu barwanyi bo ku ruhande rwa M23 bari bakomeje kugenda badeployinga ndetse banashyika ahangaha ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho bari baje kugenda bahangana mu buryo bukomeye cyane n'indwanyi zo ku ruhande rwa FDNB, FARDC, Wazalendo, Blackwater, Black Snakers, abo bagiye baturuka mu bisata bigiye bitandukanye n'ubundi by'imitwe ya gisirikare igiye itandukanye irimo iragenda ifatanya, yibumbiye mu cyo twise coalition kugeza magingo aya ngaya, zirimo ziragenda zihangana mu buryo utoroshye habe na gatoya ku ruhande rw'ingabo za guverinoma, zirimo ziragenda zisakiranya na M23 ndetse na twirwaneho, aho urugamba ndetse n'imirwano ikomeje kugenda ihindura isura uko bwije n'uko bukeye. Ku munsi w'ejo nimugoroba nibwo hagaragaye yuko hashobora kugenda haba ikintu kidasanzwe mu masaha y'umugoroba,
ku itariki 23 n'ubundi nk'uko byagiye bigaragara bamwe mu barwanyi bo ku ruhande rw'ingabo za M23 bagiye besitara zimwe mu ntwaro zabo karundura bazijyana n'ubundi ku mirongo yerekeranye cyangwa se iteganye naho ingabo za guverinoma n'ubundi zari ziri, bivugwa yuko ari nacyo cyaje kugenda gishota cyangwa se cyacukumbuye umujinya w'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Aba FDNB baza kuhita basa nk'abatangira imirwano, byaje kugenda bigaragaza yuko haje gukozanyaho nubwo bitaje kugenda bimara igihe kirekire, ariko haje kugenda n'ubundi hangirikiramo ibintu bitari bikeya kuko haje kugenda humvikanamo ibisasu ndetse n'amabomba atari makeya, nk'aho zimwe muri defenses zo ku ruhande rw'ingabo za guverinoma cyangwa se aba barwanyi ba FDNB baje kugenda baraswaho aya mabomba, ariko nabo bataje kugenda barebera izuba uru ruhande rw'ingabo za M23, aho zimwe muri bariyeri ndetse na bariko zabo zari ziherereye ahangaha muri Uvira muri uru ruhande rwabiragamo imirwano rwose byaje kugenda bishegeshwa mu buryo bukomeye cyane. Ahangaha ariko andi makuru avuga yuko haje no kugenda humvikana abarwanyi basaga batatu bose ku ruhande rwa M23 baje kwita bahasiga ubuzima, abandi bane ku ruhande rw'ingabo z'aba FDNB nabo byagenze uko baje kuba bagenda bahitabira Imana. Reka tugaruke ku rugamba rundi rurimo ruragenda rwumvikana muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi muri teritwari ya Minembwe, aho twise muri point 0 harimo haragenda naho humvikana gukozanyaho bya hato na hato, gukozanyaho bikomeje kugenda n'ubundi birangiza impande zombi. Bivugwa ko uru rugamba rwo muri point 0 rushobora kugenda rukora amateka atoroshye habe na gatoya kugeza amagingo aya ngaya. Ingabo zo ku ruhande rwa M23 twirwaneho zirimo ziragenda zisa nkaho zicibwa intege mu buryo bukomeye cyane, bitewe na bimwe mu bitwaro karundura ndetse n'amasasu aremereye cyane arimo aragenda azisukwaho muri zimwe muri defenses zabo ndetse no muri zimwe muri paratoni zabo zirimo ziragenda zitakaza abarwanyi uko bwije nuko bukeye, kandi umubare wabo n'ubundi ari wa mubare utaruhagije ugereranyije no ku ruhande bahanganye rw'ingabo za guverinoma ya Kongo Kinshasa. N'ubundi bakomeje kugenda batanga umusada ndetse n'abarwanyi batari bakeya, yaba barimo baragenda baturuka mu gisata cy'ingabo za FARDC, abandi bagaturuka mu gisata cy'abasirikare b'abazarendo, abandi bakagenda bakana ahangaha ku mirongo imbere ku rugamba barimo baragenda baturuka n'ubundi muri FDNB n'ubundi muri rusange. Ahangaha namwe makuru nayo turuzi ko twagenda dukusanya mu biganiro byacu biruze kuba bigenda bigaruka, tugiye kuba twagenda tuyaregeranya n'ubundi muri rusange. Reka tugaruke ku myigaragambyo ihambaye cyane yaje kugenda iranga ahangaha mu mujyi wa Goma. Bivuga yuko bamwe mu banyeshuri baje kugenda bigaragambye ku butegetsi bw'ingabo za M23 na twirwaneho, bazishinja yuko zirimo ziragenda zicunga umutekano nabi ndetse zirimo ziragenda zituma ubuzima bugorana, ndetse ibyorezo, inzara n'intambara bikomeje kugenda byibasira ahangaha, birimo biragenda biterwa hanini n'izi ngabo zo ku ruhande rwa M23. Iyo ni imyigaragambyo yaje kugenda igaragara ku munsi w'ejo, aho aba barwanyi baje kugenda bibasirwa n'ubundi n'aba banyeshuri bakagenda babatera amabuye mu buryo bukomeye cyane, nubwo hataragenda hamenyekana icyaje kuba cyagenda kibiteranya mukuru nk'umwe mu bayobozi n'ubundi wari uyoboye imyigaragambyo n'ubundi ushinzwe urubyiruko muri iyi kaminuza ataragira icyo bitangaza, ariko M23 ifatanyije n'abandi bayobozi muri Goma baje kugenda bafatanya mu buryo bukomeye cyane mu kugenda bahosha imyigaragambyo n'ubundi mu buryo butoroshye habe na gatoya, aho imyigaragambyo yaje kugenda imara igihe kitari munsi y'amasaha 3 n'ubundi izi ngabo zirimo ziragenda zishaka buryo ki zayicogoza. Nyamuneka reka ngushimire wowe twabanye ku makuru yacu atanye kugeza ageze ku musozo, ndetse nagushimira wowe wakanze subscribe cyangwa se sabone, ufungura akazogera kandi wowe utarayikanda ukande kuri like, share na comments byawe, nabyo ni ingenzi kugira ngo ujye ukomeza kugenda ubona amakuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho byibana kuri politiki, umutekano na diplomasi. Nge wumvaga kuri izi mikoro ni Mr. Oze. Ciao ciao.